Okay mga kasin, dati nga rodan tinapadayawan nga surat nga maidrama itatangal daw. Problem of the day nga agapo kay ni Naldong iti Ilocos Sur. Sagudahin nga ron ti surat ni Naldong. Dear Kasin, sakbay ti amin gablawang kay man tinaimbag nga orasyo di tanemar si studio kastameten kadagiti padak nga dumdumnge kay nagbibuya nang runa dagiti naayat uneng sponsors may sakmet kadagiti kanayon nga agbibuya kadagiti programa yo itinemar si studio ket naawis met tiriknak nga mangibinglay ti pakasaritaak aglalo ket adda ati agda mga parikot ko. Iti na ito yung atawen nga simbang pet nga nag for good ni mayet nga asawak nga naragsak kumati panagden nami gaputa sangapulo atawen na nga nagpaay akas OFW ije Hong Kong. Ngayon imbes ko mamaragsakan na kasinyong angem saan met tasipod idi simbang pet ti asawa ket kasla ad-adan nga nagka-problema ak. Ano la mabalin ket ko kumang agsubli manen ti asawak iti Hong Kong. Wenno iti abroad. No apay nga nasaok ti kastoy kasin irugik man idita ipakaammon ti asawak nga nalpasen ti kontrata na ket agawi den ti Pilipinas. Tapno ag for good ken agden na kamin nga agnanayon. Talaga bakit? Agawid ka nito nalawas na? Wala kay. Dahito yan tinabayag ng orayan ta. Nga agawid akditan, ag for good akon. Saan nagtagsubsublin diti abroad? Nalaos ti ragsak ko bakit? Nabayagin kayo, uray ko nga talaga nga agawid kan. Uray ta, adamit ornong tan. Makapagrugi akmet tan iti negosyo. Kat maituloy mo iti trabaho. So nga nagsasayat nga agawid akditan tapno no marugyan tan nga buklenti inarapaap ta nga pamilya. Uwin nga rod bakit? Adong nga rod ti mang damdamag kanyak. Nang runa datatang kininanang ta, excited dan nga kaapu ko. Ngamin kat di tamat na adda na dagos iti anak. Takalkalpas ti kasarta. Nag-abroad kami. Alakit maawatan da kumalakay. Saan nga kaskarina ti agpamilya? Amom tayta. Iso nga imayak nag-abroad tapno no makapagplastar ta nga nasaya at sakbay nga buklenta ti pamilyata. Wen. Alakit mayatakmat kit diti kunam. Imbag ata na piksa na siglat pala datatang kininanang. Kat excited dan magkarudan. Aglalo na ibagak kadakwada nga agawid kanton lawas tan. Excited dan nga maadaan iti apo ko kadata. O alawin nga lakay. Si kapalat makaammo dita, bayat nga ilaklakad ko ti panagawid ko. Agurnos kanto dita balay tapno no na ornos met ka nadalos ka masangpetak. Uwan. Awan ti pagdanagan bakit? Basta excited akon bakit? Kayat kan nga maagkan kan maarako. Uray matsyak lakay. Agan anos tapay iti sumagmamanulaengan nga aldaw lakay. Uwan, bakit? Uwan, anusak ti aguray, bakit? Datayo ni ti balay tayo. Balay ta. Bakit? Wen nga rod lakay. Ay na. Dahito yan ati bunga ti panagsakripisyo ken panagbanbannog ko iti abroad. Ken ti panagtintinulong talakay. Wen nga rod bakit? Ure kas kasanugot napapintas na matlaing ti balay ta. Ano maguri ka? Ha? Apay di mo matla sinasaya at nga plinastar mo iti mulmula dito sango ti balay.
Ha? Pasensya kan bakit? Diyak amin nasanay nga, diyak amo ti agkarden. Basta di kiti impagpagatang mo, in-order mo nga mulmula, nga in-deliver da dito, in-plastar ko matlatan. Wala nga saan nga kasta ko mati-plastar na. Kasano, agi inadayumat di kiti masetas. Alala na sumrikta pala iti balay, bakit? Madamdamam ton nga dilawad da kita. Kasangsangpad mo pelaan, dinilaw mo di kita mulmulan. Tulungan ang karudin nga mangisarek di kiti maletak. Api nga, kay wala ti sinelas dito, Ha? Goray ka. Babaam datan, madamdam, masikuranak nga makakit-kita nga nakaiwara di kiti sinelas dito, Kat siksikamat lang ti agyan dito, Adangar di kiti sinelas ko nga daan dito. Kat ibiling mo aminin awen, idulin mo, saan nga dito sangot ti balay, saan nga dito ruwangan, nakalalas, nakababain no, ada makakit-kita. Gusto na madamdaman to dagitan. Sang-sangpet mo launay. Sumrek tabi lang, tagi na nakata. Madamdama, plastarik to di kita. Masikuranak nga rod lakay. Sumrektan. Pati dito'y salas. Anyamot tin lakay. At kay wara di kita. Ang tilad di kita. Magasin kada. Pati ti remote TV. Ada dito'y. Ay nga lakit. Ada dito'y sofa. Di jay. Api nga nakawara dita kabinet. Api dito TV stand nakawara-wara. Matamdaman ton bakit? Ay niya. Api nga minsan dati pala ti madilaw mo. Kit masikuranak or nga makakit-kita lakay. Sakit ni adapi sapot na dita. Nya. Bapa na mga ron. Inakalain di walis. Taikatig dita sapot. Sang-sangpet mo launay bakit? Madamdaman to kadaytan Paunay mo tan. Amin mo't lang, madilaw nan. Anya? Sa dino ti ayan ti walis. Diyan mo, kita am dita likod ti ridaw, dita Api nga nga dadtoy. Di ba't ko naking ka nga, dapat na ornos na ta, di gito'y already walis na kuma, dapat ada pangipanam. Oo, nalipatak lang. Paunay mo ten. Kasi ti masangpetak ka, nakawarwara ti balay. Nakarugrugit. Umay ka pala dito Saan na mabaling nga kastoy? Amom naldong, insuro kanyak ti amok ije Hong Kong. Nga nasken nga madalusan amin nga sulit ti balay. Ken dapat na ornos dagiti gamit. Ken dapat agad ada diti pangipanam nga talaga iti pagdalos kas kumati walis. Ada ti rumbeng nga pangipanam ti walis saan ket nga iwaram latan no malpasam. Inta iti silagtan ta ornosen ta dagiti gamit mo. Madamdama. Agdalusak pay. Masikuranak nga kasto ti masangpetak, nakarugrugit, nakawarwara ti balay. Kami pa. Adakan, mayet. Tatang, nanang. Adag dito kusina. Baga nasangpitan ka. Nasangpitan da ka kinanang mo. Wen tatang. Kaano pa'y sangpit mo, anak ko? Itatay laing bigat tatang. Wala na amuam me. Imbaga kanyak ni Naldong anak me. Na sumangpit ka ita. Kasta unay tiragsak me kininanang mo. Ay na. Sang-sangpit mo launay mayat. Anya ti ubram. Kit dinublik nga hinugasan di kiti gamit ti kusina nanang ka. Nakataptapok di kiti kaserola kada kardero nga nasangpetak. Ay na. Apay dahi ta sang-sangpit mo. Agtab trabaho ka matan. Kat saan nga mabalin nanang nga saan ko dalusan di kiti ta masikuranak nga makakit-kita. Aglutak ko maitay ti pangal daw mi. Ang kasano, makita ka nakataptapok pati pingpinggan. Saan pa nga na ornos di kiti kubiertos. Sakit
Ni, dito lamisaan, kasta unay rugit na itay, nga milat-milat. No, saan ko pa nga pinunasan, saan ko sinabunan, saan pa nga dumalos. Ay, nakita, ay, manamdamam ko mga aramiden dahitan, wano ito no kung mabigatan, ipabigat mo ko man. Rumbing laing agin niliw kay nga agasawa. Agin nanaka, tanabanog kay tibiyahe. Wambat nga may nanak ko. Agad apay amin, di daldalusan ni Naldo nga ya. Kung nanamot nga daldalusan na. Kit isumiti baga na atatang daldalusan na kano. Angim saan mat nga nadalus? Ay, tulungan ka nga rodin anak ka. Tapno no maalistom nga mailingpas di kita nga ininawa. Inak mga rodag boya ti TV. Ket perde ti TV may. Alawin tatang. Bakit? Nakadigos akon. Ingkang matagdigos ang bakit? Agin niliwtan. Madamdamalaeng. Jakpet na nalpas nga no ornos dito ipagidaan. Madamdaman to daytan. Saan mo nga ornosan Taapi ko mga saan. Di ka kadi masikuran nga maturog nga saan nga na ornos sa pagidaan? Unangam. Magulon tumutla dayta madamdama. Ha? Ay saan na mabalin Saan na mabalin nga nagulo ti pagidaan? Taday takit insuro ti amok iti Hong Kong. Nasken nga na ornos latat pagidaan. Unangam. Sigurado nga kaiwaran to di kita pungan kada ulo si madamdama. Kataapi ko Kat siyempre agin niliw ta bakit? Ay nasaan? Anya? Saan na mabalin? Taapi ko mga saan? Kat naamom nga nabanugak? Kasanumat ngamin, Naldong? Sumangpetak dito yung nakarugit ti balay? Nakawarwara? Alangan magnabebeaklatan. Kat masikurana ka makakita. Kat kunak maggamingking ka nga agin na nakapay bakit? Ito no bigat latta ko man. Ay saan na mabaling kanya? Dahil tatin suro ti amok iti Hong Kong. Di kinabayag ko sa jay. Nasursurok amin dagita. Nga no ada makita nga rugit. Masapol nga madalusan nga dagos. No ada kaiwara nga gamgamit. Masapol nga maordo sa dagos. Awan Madi kastoy. No makita't amok dito akat madilaw na. Anya? Niya kamot din. Nakaiso na nga mailiwaking ka. Kat nabayag nga panahon nga dita nagkaidang awan tinapasamag kadatam. Kat awan di mabalin Tas ang kaibiling ko keng kaiding agurnos ka nagdalos kay tibalay. Jak kahit nga masangpetan nga nawarakin na narugit. Kakasanom masangpetak ti kastoy nga nagadot trabaho. Iso nga nabanugak. Awala kiti mo dita. Unay mo to. Nagsabunak pa iti kujik. Kit awan ti mabalin Basol mo metlaeng. No kumangamin dinalusam idi. Agad jak ko manabannog. Amo ka kat nagdalusak mo. Wala nga sinsinan mo ti pa nagdalus mo, Naldong. Saan na mabalin dayta? Insuro kanyak ti amok nga nasken nga. No agdalus ka iti balay. Masapol nga uri basitlaing nga tapo ket awan ti makita. Malakarot. Maturog akon. Bad trip. Igsapa nga nagreing ni Mayet. Awam matin iti abay ko. Napanan na nga ta. Mayet? Bakit? Mayet? Adak dito salas. Apay niya dobrang dito salas. Ni, kadaldalos ang mantasalas ang kadaldalos mo di kalman. Ay kit saan na mabalin ang saan ko nga dalusan ni Inaldaw. Taday tatin suro ti amok kanyak. Kit siyempre dita manong nga oras nga aglabas. Adala tatapok nga sumrek. Kit siyempre narugit manin unay mo daytan. Ken ibagam tuman kinitatang mo. Ha? Nga no agbuya ti TV. Kit usaren na ti remote control. Isubli na metla tinangalan na. Saan nga basta nalatay warang di talamisaanin? Nalipatan na nga
Kaya naman ano no, si kalatat may ipanan no, nakita mo nga naiwara di ta lamisaan. Ay sana mabaling kanya. Masabo lang kat responsibility may isang tao kadigit nga bambanag. Kato sinot nangalan sa dinot nangalan na iso pangisubyan na. Tapno na ornos latat ti aglawlaw na ornos na giti gamit. Taday tatin suro kanya ti amok. Puro matlain suro ti amon. Kita anya nga rod ko ma. Kit pagsayaatan met. Di ka kadi maragsakan nga na ornos ken nadalos ti aglawlaw mo. Ha? Ti unik ti balay mo. Oh. May nakmang kiti tulungan. Ket nay nakto pa ornosan di kiti mulmula di tarwar. Di ka matla pilas plastar gaminin naldong. Oo nay mo tin. Umay ka kumaiyaban ta. Tanya. Tainta ko mapalay ti silid ta. Giniliw ta kumamot Hindi ka palang kaluman nga kasta. Kasano kasang sangpet mo. Agong ungot kan. Dildilawom ti balay. Sakit nagdalus ka. Gusto nga nabanog ka. Saan na mabalin nga may beeklata dito nga nawarakin sa nga nadalos? Uwan ang maginiliw ta kumamot. Bakit? Ay nasaan nga? Apit nasisita deta ngem di kiti kastoy, ha? Di ka masikuran naldong nga makitkitam ti balay nga nawara. Saan mo't nga nawara na tayo nornos mo met di kalmanan. Nyamot tayo ito yan. Nakapasuron. Nakmalag ka pen. Bad trip. Apay na pananan ni Mayet, anak ko. Remorbid na nang. Dan sana pa na ginatang. Umay kuman buludan dati rice cooker yung anak ko. Kat naibusang kam ti gasol. Ay, alain nyo lang tayo dyan kusina nanang. Ay na. Nakadaldalos mo ten ti balayaw. May kawa akman naldong. Una nanang ta. Pagsangpot mo ni Mayet, isumod dagos ti inobra na. Ay, iday tamo, dinilaw kuking kwa na, hindi kalman. Talasangpitan me nga agin inaw. Ket narugit ka no, natapok ka no, di kiti kardero kada kasirola yo. Uwin nga ron na. Dala makita na nga basit atapok, dilawin nan. Madlaw kuking kwa na. Sangka ibagana, nga nasursuro na kano, iti amo na, di Hong Kong, nita. Kasta nga kinadilaw na kinamaselan na iti aglawlaw. Masapol nga na ornos kinadalo sa kanayon kano ti unig ti balay kinruar ti balay. Saan magkakasta dati ti asawak? Ayun mahit. Saan magkakasta ide? Kit nakawarwara mo ti balay yu ide saan magagunune. Supay ananang. Nasursuro na kano iti amo na. Ala nga raw. Idak pa agluto ti kanin may kinitatang mo. Isublit tumatla da ito yung rice cooker into no makaluto Alawin na nang. Taldong! Bakit? Umay ka man dito di kusina? Umayan. Apay. Api kaso diti rice cooker? Anya? Api nga kaso di plastar na? Saan mat nga kaso di plastar na? Hindi inornos ko diti kusina. Binulod ni nanang itay. Ken? Ite insubli na. Insublik mat adagos dita. Wilang nang saan nga kasta ti dati nga jarna. Anya? Nakita mo nga ornos dito paglutuan. Saan ka di? Uwan. Kita ornos mo na Saan nga kasta? Ay, alay man ti food-roller. Ha? Alay man ti food-roller. Food-roller? Ano nun ti food-roller? Basta. Ada food-roller sa dita, kwarto ta. Ingkalayan sa jay. Ada dyan lamisaan. Ang guri ka nga ron. Ay na. Nakawarawara dito Diyos ko. Manong oras lang rimwarak. Agsubliak. Nawaramanin. Dito dito patroller. Ni apay. Kitro ko dek ada ti distansya ti paglutuan ken dito rice cooker. Masapol nga eksakto nga 9 inches
Kuno saan 6 inches depende. Depende ti kinadakkel ti lababo. Ken wenno dito paglutuan. Ah, ruko din ba dayta? Ket wen nasursurok iti amok dayta. Napinpintas met lang nga kitain na plus-plastar na urnos met lang kitain no agkakarukod. Adda dati masurok nga distansya dagiti gamit. O kas ko madito rice cooker ken ti gasol dati gas dati paglutuan. O masapol nga ti implastar ko iti kalman 9 inches ti distansyada. O digiti met. Digiti pag kaserola kada kardero. O masapol adda agpapada ti distansyada. Kastat na sursurok iti amok. Oh, saan ka di nga naurnos nila nga na? Saan ka di nga naurnos sakit kitain, naldong? Naurnos. Ang maapi nga naskinmit nga rukruko din pa. Kituin insuro ti amok ti kasta. Isungar nga naurnos sa kanayon kinadalos ti balayda. Unay mo't detan. 1, 2, 3, 4. Rukruko din na mo't din. Pati di kita kubiertos nga nakaisabit. Rukruko din na pa'y ti distansya na. Unay mo't dito yung asawa ko. Agbagtit sa amat tayo. Bilbilangan na pa'y. Ala. Paunay mo't dito yung asawa ko. Kaligdigos ko bakit? Wow! Nakururnos ti silid ta bakit? Ketwen ta siyempre, nagurnusak manen. Tadyak kayat, nga nawara dito yung silid ta, nga pagturugan ta. Wow! Nakururnos ti pagidaan ta. Ketwen Masapol nga proportion pa yung tipungan. Kaya dito yung bedsheet ngayon kabil ko, saan nga laskan nga magusgusot da ito Wala nga sigurado nga magusot damdama da ita. Ay, nasaan na mabalin? Nagrigat ko ngayon kabil. Ha? Kasano nga root kit usarin ta? Di ka di mailiw? Akit no usarin ta man, saan nga laskan nga magusot? When no madadael ti panangurnos ko. Aglalukit ni. Nagrigat kong inip-ipit na bedsheet yata sirok ti kutson. Niyamat. Kit urean yat araramidin ta kit talagang magusot da ita. Magulon tumet lang ita pagindaan ta. Ay, nasaan na mabaling? Kunang agin niliw ta mat. Bakit? Ang paunay nga matin. Si Mang Pet kadikalman. Awang malat na pasamak ka data. Akit awan ti mabalinta no kayat mo agin inayad ka laeng. Ha? Anya ti kahit mo sawen? Kat makaamu ka Basta no adaman mapasamak ka data siguraduem nga saan nga magulo dahil inornos ko nga pagidaan ta. Ula sige. Inayadik laeng. Saan tunay nga agkuti-kuti. Tapno saan nga magulo dito yung bedsheet. May karot. Saan ka nga lumagto Kasta nga roti mabuybuyak no ko. Lumagto da iti katre. Ay, na Diyos ko ni kita man. Nalukot man da iti bedsheetin. Garka, taornosik pa Anya, dito nga. Dayta na ornos kon. Dito yak teng nga agyan. Ha? Dito yak teng nga iti katre nga agida. Ket dito ita nga agkasta. Api nga nasken nga dita teng nga. Mabalimod dito igid. Ket dito teng nga ano man maggusot. Alis nun tulaing nga ornosen. Proportion dapat. Ha? Alo may kakit din. Depende sila Sige. Umaya ko. May matetan. May liwak launay keng ka, bakit? Amok
Apay sika, di ka di mailiw kanyak. Sa amamot mailiw kamot king kalakay. Kasano nga mailiw ka, inyon unang pa'y tinagdaldalos ka, da nagururros ti balay. Kat siyempre, masikuranak nga makakit kita. Taday ta nga minti insuro kanyak ti amok. Managdadalos kami ti amok. Naurnos sa kanayon ti balay na, di na kahit nga datapok. Kat samot nga si ti amom. Uwi na nga minsuro na kanyak. Ta, gusto ti suna. Nabinpinas madlakit kitan ti balay. No nadalos, ken naurnos, naldong. Umuna ko mga ornosen ta, tilangin-langin ta. Ha? Nabayag nga dita nagkaid na nga naglin na ilon. Basta, saan ka unin nga kuti-kuti Anya? Tapno saan nga magulo ti anata. Ti pagidaan ta. Dahita ka man. Naskin laing nanarigat mo ti agurnos, iti pagidaan. Siyaktot makamo mangurnosan. Ay saan? Kastaman ti ibagam itin. Ibagam nga na urnos kinadalos ti balay. Masang petak sa amot gayam. Ala ka rusto na ngarutan. Di ka agungungot. Hindi pala kalmang agungungot ka. Kasanumit nga. Saan ka agungutin? Kunak. Agkang kama. Namiss ko na iti baka. Nabawanggaan. Naldo. Bakit? Si kanti manggik ka titibado. Nabanog ka. O sige, awan ti dana. No kayat mo kung siyak tagtrabaho. Siyak amin tagtrabaho, bakit? Basta inayad mo laing nga saan nga magulo ti pagidaan ta. Uy. Paunay ka na yan, bakit? Deta na ikat ko, di ba dom? Wow. Ikatek mo din di kawis ko, Bakit? Ni, saan ka ulit ng kuti, Bumaba ka pa lang itikat tre. Alawan. Lamo-lamo akmot din, bakit? Rapawang ka man, ala, sige. Lakay. Agkak man na di barukong mo. Namiss ko dito barukong. Uy! Abay, dito sa akam, api kang nagbaliktad ka. Dati mo, nararamidin dati kastoy. Di anya, di 69, ay, saan na mabaling? Naurnos na ito yung punganan ni, maguluta man, na niya lang. Agsubli ka, mati, di mo ka di kaya? Sinabulak mo, barinas ko pa Saan nga ita? Naarapap ko pa, bakit? Nag-69 ta? Saan ita? No kahit pa si kalatan. Si kalang timangan. Sige. Okay lang. Naldo. Di ba iliw? Wala to, bakit? Sama. Rabawang ka makin. Na agasim ta dua atawan si tinapalapas si pagde dinauti. Ay, sa wakas.
Nakastrek manen. Dati armas ko diti kuwebam. Bakit? Oh, nagpugutot ti kuwebam. Urog yan tan. Bakit? Oh, sige. Aguri ka. Abay. Aguri ka, isartin mo. Abay. Napaspas ka unay. Alis, baka magusot na ti pagitaan ta. Anya? May ano napaspas kastoy. Aguri ka. Isartin mo. Abay. Napaspas unay. Kakaasekto man mangururnos diti pagidaanin. Anya ko tiket mo. Inayadim lang Sige. Kinapi nga di mo lang tinarimaan mo dati katretan. Nakaringringgor. Man tinarimaan ko ang talagang nga daan nga minin. Iso nga naringgor. Kababain. Alam ba ang tagumatang tantod baro? Sige. Kasano ka di nga kainaya tiket mo, kastoy? Aguri ka. Kastoy? Aguri ka. Apay. Napaspas pa ilain. Madi magusog dito yung pagidaan. Kasano ko tiket mo? Kastoy? Kasta. Inahid labas ay. Bakit? Diyos ko, mapansamotin bakit? Sige, tap na maturog ta. Aglipas kan. Aglipas na nga duhan. Sige. Namunat na pinaspasan mo't manin. Aglipasak lang bakit? Po ayan. Tiam mo kidikasin yung at kalpasan nga adan na pasamak mi iti asawak si po di simmang pet mani po di abroad. Kaya nagsublimet ti dating alengen-langen mi. Angem ti makadakes kasin yung nagtultuloy lata ti ugali na nga nasursuro na iti amo na iti Hong Kong. Ti madilaw na amin nga di mangan ano. Ket masansan meten nga ungtan na kasin yung no adala dati saan nga naurnos nga gamit mi. Kas kuma dagiti pagdalos. Wala saan no jakla na iplastar ti sapatos ko. Madilat pa nakaisabit ti pantalon ko. Kaya no siyak ti baon na nga agsalapay ti linabaan na nasken nga marukod ti distansya dagiti bado nga may salapay. As daaw met dagiti naganak kanyak. Saan lang agaputa nakadaldalos ken nakaururnos ti uneg ken ruwar ti balay mi. No diket gaputa kanayon meten nga agung unget ti asawak ngano masurunak ken mapunwanak ket sungbatak met isunan. Ay na umayak ko maitay anak ko naldong. Tabulodek ko mamanen ti rice cooker yaw. Angim nangig kong agap-apa kayo kinimayat. Itatay dinilaw na dati chinelas ko manen ananang. Nga saan lang nga naurnos ti panakaibati ti tiruwar ge. Inung tanak manen. Ay wen. Ay na day tat nangig ko nga namin ano ken suro king kang kukuna king ka. Aping amin aya nga nagbalin man kakastan ti asawam. Jakarot amo nanang. Sang kay bagana nga nasursuro na kano iti amo na. Ay kit adawt pagsaya atan na dalos ti aglawlaw na urnos ti balayaw. Ang emde tamot ti Madina takanayon nakabot nga dilawan nga rason nga agap-apa kay matan. Uwin nga rod nanang. Sa anak ba't nga naruam nga kasjay. Di kayat na nga taagat. Na urnos amin ti gamit mi. Nga no adda usar isublik mo't laeng iti dati nga ayan na ken no kasanod jar na idi nalak asyemot nga isublik. Asim day ta
Ultimo te danom nga na iyabuan iti water dispenser. Madila nagsentro dati sticker dati bote ti danom. Dilawin nan ungtan na kon. No makita na nga narugit dati aglawlaw di dispenser. Kas tao na ti unget nan. Ay kita masapol mo't ngamit ang tanangin na mo't tibagi na saan nga agpungtot nga dagos. Kanayon madlatan nga kastan. Iso nga ron nanang, diyan ka mo no apay. Kalaat mo't nga nagbaliw ti asawa kon. E di naudi nga bakasyon na saan mo takasta. Aklunek kasinyong nga no daduma ket mapanpanunot ko nga agsubli ko man ti asawa ket Hong Kong. Tanasay saya at pay ken nataltal ket ti riknak wano nataltal na ti riknak. Nataltal na ti panunot ko idi adda pa laeng abroad ti asawa. Awan ti mangdilaw iti anyaman nga wara, anyaman nga rugit iti balay. Naululimek ti aglawlaw. Ngamin itakit kanayon nga agunget tunggal da makita na nga saan nakayat. Kanayon nak nga ngiwatan, kanayon nak nga ungtan. Kanayon kabin nga agapa. Nga makaibagbagaenak kasinyong nga agsublilaeng ni Hong Kong. Ano na dumag, tanta na butubak, dabdabugak. Kaday di launay ti problema kasinyong taamangan no mapunwanak ket maibagak iti asawak nga agsublila kuman iti Hong Kong. Agsublin iti amo na. Iti amo na nga pada na nga pagtit. Pada na nga abnormal. Ngamin para kanya ket saan nga normal ti aramiden na. Saan nga normal ti sobra launay nga kinadalos na, kinaurnos na. Anyan to lakit din no agkaanak kami. Di pa kakaasin ton dagiti anak mi. No agtultuloy ti kasta nga ugali na ket ammo yung meten dagiti ubing nga natural kadakwada dagiti agiwara wenno nawara. Ket sakbay kuma nga madadael ti relasyon mi nga agasawa ket balakadan dakman no anyat aramide. Pagsublik at kadin iti Hong Kong ti asawak tapno agtalnan ti riknak, agtalnan ti lubong ko. Bareng makaamiris ko na. Wenno siya kadi tinasken, wenno rumbeng nga agadjas iti nagbaliwan nga ugali ti asawa. Ngem ti pagbutbut nga kasinyong into no agkaanak kami, amangan no daytanto ti agbalin nga problema. Bakit no labaken na bauten nanto digiti anak mi no agiwarada no agrugit da. Normal ka diti asawak adda ka di kasta nga tao nga halos kunamlan no perfectionist nga halos rukoden na amin nga banag. Malagip ko pa'y kasinyong di na minsan nga simublat kanyak nga nagdigos, inong tanak, kalkalpas ko nagdigos. Naldong! Apay, kalkalpas mo nga nagdigos, inornos mo kumamit at yung nagdigosam. Apay manan, kasano dito yung sabon? Ada pala lablabutab na di ka man labi ng lawan, di ka man ay nakpo, uni ka mat... Sakitan man dahi tani, anya. Dita pag-isbuhan, dita bowl. Apay, di ka na nakitan, ada pa kay warang nga urmot mo. Anya? No, umisbo ka, siguraduhin nga awan marigrig nga urmot mo. Kit no aman da makita, katem dalusam. Ay na, aya. Kit no isublim ti sabon, dito pagyanan ti sabon. Kasto ti plastar na, pagtinggaam, sa angat itil-til adalata nga. Ay, apo, aya. Sikaman lati agyan iti nagbalin nga amo kay Hong Kong. Tapos makasursuro ka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ape nga bilbilangam. Anya? Ape nga bilbilang ka. Nga iplas-plastar mo sa sabon, bilbilangam.
Kit bilbilangak tapno na ornos, tapno na sa angag kuti. Anya? Diyos ko, ay. Balakadan dakman, tulungan dakman kasi niyong mga asiyo. Talaga nga madin, pati siyak may ramraman ng agbagtit. Mapampanunod ko pa yung daduman. Anya nga tano, ginumak iti arak ko rak. Alaik amin nga gamit mi ti balay, purak la amin din. Kung ibuling ko, ipadawat ko, ilakok latan. Nga awan na pulos ti agbati, iti unag ti balay mi. Uri anya nga alikaman. Uri di kiti badbado mi. Ano ibaga na, damagan na, napananag, pinuurak, tapno na awan awan na pulos, ti wara nga makita nan. Saan? Paabungak ti buo nga balay min, tapno awan pulos, tapok kasumrekan. Pakaberak ti nyaman nga. Diyos ko aya, mapagtitak iti asawa. Nga tunggal awisek, ngagkanaig kami, kasi nyong alam, ada mapasamak yung paggustuhan nak mo. Ang kasla sa bali nga taon, dati kadendenak, sa bali nga taon, dati kanaig ko. Takasla nagbalbali nga namin pinsan ti asawa kasi nyo, nga kasla nagbalin meten isunang estranghero kanya. Kaday di nga ron, ti pakasaritaan, ti parikot ko nga, inbinglay ko kada kayo, katsapi ko mata, may kandak iti balakad. Sapay kumata damit na ibati na nga adal, liwliwa ken pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga nagbuya, ken nagdenge, more power to your program kasi nyong, ken thank you, ti anos mo, ken laing mo nga nang idrama, dahil ti surat ko. To'y dandanin, mabagtit, iti asawa na Naldong, iti Ilocos Sur.